قصه سریوز نیه. مردک ای کار میبیه 20 سالشه خطی زنش زندگی کردگی ای کار میبیه طرف زنش میگه خیز ایجاد من دیگه خطی تو زندگی نمیکنم. واه навор сохта шудагии бо дастгирии сайти 1xbet дар инҷа коэффициентҳои зиёд ва бонусҳои гуногуна меёбем ки силкаш дар комментария. ҳамчунин агар бо промокоди ёвонӣ шумо регистратсия кунед барои пардохти аввалинтон 6500 рубл бонус медиҳанд. салому алейкум. я пайғом айноми мою айноми тимохаи меҳрубон ба тамоми ёру биродарои ғариб як қисси сериёзи нақлтон мекунем. қиссаи сериёз не. мардак ай кор мебиёя 20 солши хати заниш зиндагӣ кардагӣ ай кор мебиёя тарафи заниш мега хез айҷод ман дига хати ту зиндагӣ намекунам. ваҳ ва чо чад мурд бо чо кард чӣ ба хати ма зиндагӣ намекунӣ гуфта ин ҳамин лишна ма хати зиндагӣ намекунам. тера гурудот мада маъқул нестай и хақақай мада гурудот маъқул нестай. короче ма тамом ин ҳам последний рӯз саҳар ҷили ҷанда та бигӣ тада ҷувов зана ки бечора уйлу мекана саҳар хати мехеза як қат бал неста пеши доктор медре салом алейкум додар меши ака меши ҷон ма даст бигӣ чо кад мега чӣ гап шидай. ма короче 20 солши хати шум зиндагӣ мекунам ин ҳами динаи кор омад гуфт ма хати зиндагӣ намекунам гурудои ту майдай чикор кунем докторҷон хоки подшам мара ҳам проблема брор саха чӣ проблема брор инта як способ астай. короче ҳар беге ровно саати 6 полни анамахе массаж мекунӣ фаҳмидӣ полни анамахе мекунӣ ҳар рӯзе анамахе меша. зана ки бечора ай кабинет мерои рас я мошин ман мекуна таксида мешина рафтеса нигоҳ мекуна саат 2 кам 6 دیگه اوزپید نمیکنه نمیدون چیکار کنه همون سیدنی خفای ماشین داشتگی همه خرست زمان که پایان میکنه دست ساختی همه گرودار شیده اناری میده دانه 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 گلی جان خیر کرده ای نمی آیه خانه همه تری ناله کسی که شافیار آینی زد نوید خیلی میبینه واه میگه ساعت 6 شده طرفی دختره ساعت 6 شده میگه ها ساعت 6 شده تا جوش دمان میکنه گل بر آمد سری میدانه کمان سری کیف شکاری کبگانه برای همون ساعت 6 شده زیدیاری طالبینه